javne nastupe. Malo ćemo preći u jedan svijet meni potpuno stran, ali me zato živo zanima da li mogu u narednih 25 minuta naučiti nešto da moj mozak koji se bavi slovkama nauči nešto o brojkama. Dakle, naslov sljedećeg predavanja je kriptovalute, sadašnjost ili budućnost. Naš sljedeći predavač, on je kolumnist na portalu Žene i novaca za čitateljice, je održao i besplatnu edukaciju, odnosno live emisiju, i to drugu najgledaniju ikad. Također vezano za temu otkud krenuti s ulaganjem u kriptovalute, što su one i kako ih bolje razumjeti. Očito nisam stigla pogledati live, pa se nadam da ću u narednim minutama i ja nešto naučiti i možda se odvažiti da ulažem u kriptovalute. Stoga molim gospodina Gorana Stijaka da preuzme mikrofon i da nam elaborira sve ono što su tajne kriptovaluta. Nemojte se uopšte osjećati, kako bi vam rekla, nemojte osjećati pritisak za vaš javni nastup, jer vi ovdje govorite o novcu, a tad vam obično ljudi sve oproste jer moraju brinuti o svojim budućim ulaganjima. Evo, mislim da je svejedno koji je vaš mikrofon, ali evo, ja ću ovaj ponijeti sa sobom. 1, 2, jel se čujemo se. Odlično. Vidite, moje ime je Goran Stijak, to vidite. Želim da se zahvalim prvo vama damama što ste me pozvali uopšte da dođem na jedan ovakav događaj. Hvala vam od sveg srca, a posebno želim ovom prilikom da se zahvalim Kristini i Pauli, koje su prije mene stavile ovako fenomenalne profesionalce, tako da ću ja sad u narednih 20 minuta samo razmišljati o tome da li mi je kravata u redu ili nije. Molim jedan aplauz za organizaciju. Jer ipak ja sam amater u odnosu na ove profesionalce naše. Tema su kriptovalute i kad krenemo da pričamo o kriptovalutama, tu ima jako puno informacija o svemu tome i s kim god razgovaramo o kriptovalutama, to mi vrlo često izgleda onako malo haotično i čudno i koliko sam shvatio, ovdje ima puno ljudi koji su došli od nekuda iz Zagreba. Možete da dignete ruku samo da vidim ko je došao danas od nekuda na ovu. Da, ko nije iz Zagreba, da. Pa ima nas puno. Dobro, onda ćete me najbolje shvatiti o čemu ja tu u stvari govorim. Kada govorim o kriptovalutama, to mi često puta izgleda kao u onom vicu. Znate kad je Mujo iz Doboja krenuo za Zagreb? Isto jedne prilike, krenuo čovjek za Zagreb i onako sad ide, ne zna put prosto čovjek. I ide, šeta, onako traži, gleda kuće i naleti na Zagorca. Mislim, sreća fenomenalna, nema bolje stvari od toga. I sad pita njega, kaže, izvini, Jarane materi, da te pitam jednu stvar, kao pitaj, je li tu negde blizu Zagreb? Kaže kak da ne, pa nemate pol vure do Zagreba. Odlično, kaže, super. A vidi on njega, on ide onako na nekom traktoru, otprilike vozi, kaže, je li Jarane, da te pitam još jednu stvar? Kaže, pitaj, kaj bi želio? Pa jel se mogu ja povesti sa tobom? Može, kaže njemu, pa kaj ne, pa hajde. I ništa, sedne Mujo i vozi se sa njim, vozi se sat vremena, 2 sata, 3 sata se vozi, gleda levo, gleda desno, okreće se prema Zagorcu i pita, kaže, je li Jarane, da te pitam ja još jednog, je li nama blizu Zagreb sad? Sad nije ni blizu. Tako vam je u tom svijetu kriptovaluta. Vrlo često ljudi danas, znači, ima jako puno informacija koje vas u stvari samo odvlače od svega toga, od same suštine. I ono što ću vas ja sada zamolit ću vas da uzmete papir, olovku i da zapisujete neke od informacija, jer moj zadatak je da danas protrčimo jako puno nekih stvari. Ja pretpostavljam da su neki od vas čitali blog i gledali sve te neke stvari, tako da ću te neke uvodne stvari malo samo onako pretrčati koliko je to moguće brže. Pozivam vas sve ostale da jednostavno navučete svoje mentalne tenisice i da zajedno trčimo narednih 20 minuta kroz ovu temu, prosto da vidimo dokle ćemo stići i dokle ćemo dogurati. Teme koje ćemo obraditi jesu ovako. Znači, prvo ćemo krenuti od vrsta kriptovaluta, kako uopšte zaraditi, kako razmišljati, kako se organizirati. To su teme koje ćemo obrađivati. Prva stvar, znači, ajde da krenemo šta su uopšte, znači, koje postoje vrste kriptovalute. Bitcoin je jedina, znači, kriptovaluta, prava kriptovaluta i to je ono što u stvari počelo čitavu priču i to je ono, znači, jednostavno šta je obeležilo čitavu priču. Sve ono što dolazi nakon toga se ne zovu, znači, kriptovalute, to se zovu altcoini.
Znači jednostavno tu i altcoin i sve ono što je došlo nakon toga. Znači Lite, Ripple, Ethereum, Libra, Dogecoin, znači sve one o kojima ste čuli ili kojima niste čuli, to su sve ono što je došlo. Ono što je naša magična riječ, što mislim da bi svi trebali da zapamtimo i da objasnimo, jeste stablecoin. To je ključna riječ koju treba da zapamtite. Stablecoin je u suštini pokušaj da se stvari iz našeg jednog klasičnog svijeta prevedu u ovaj virtualni svijet, da se uzme najbolje iz jednog i iz drugog svijeta. I to je ono o čemu, znači, što je potrebno, što nam je najbitnije za našu temu razgovora. Svi znamo da kriptovalute imaju velike oscilacije gore ili dole. Stablecoin je pokušaj da se napravi jedna kriptovaluta ili grupa kriptovaluta koja neće imati tako velike oscilacije. I ono treće što postoji jesu ICO-i. ICO je u suštini kratica od Initial Coin Offering i to je jednostavno kratica koja je nastala kao Kickstart iz klasičnog tradicionalnih financija koji je Initial Public Offering. U suštini to su Kickstarteri u svijetu kriptovaluta. Kada s mene pitate i kada samo razgovarate o tome gdje vi trebate ulagati ili ne trebate ulagati, ono što ću vam reći prvo jeste nikad ni pod razum nemojte ulagati u ICO-e. Zato što ulaganje u ICO je naprosto jednostavno možda uspe, možda ne uspe, možda će biti ovako ili onako. To znači zaista šta će biti sa tako nečim mi u suštini ne znamo unapred. Kako zaraditi? Postoji, ja ću sada samo neke najvažnije ovako stvari kako zaraditi i ispričati. Prvi način jeste kao rudarenje. Za rudarenje smo manje više svi čuli. Znači naprosto kupuju ljudi nekakve kompjutere, nekakve grafičke kartice, ulažu u nekakvu tehničku opremu, oni to nešto kao rudare. U suštini je samo to verifikacija samih transakcija koje se dešavaju i za to bivaju nagrađeni određenim iznosom valute, odnosno bitcoinima. Sljedeće je referali. Znači referal, znači jednostavno, ja imam neku kriptovalutu, preporučim nekome i za to ću biti nagrađen. Ono dalje što imamo jesu dividende. Dividende su način, znači kada kupimo neku kriptovalutu, nakon toga, znači jednostavno bivaju nam isplaćene dividende, kao u klasičnim dionicama, na primjer. Trading, vrlo prosto, vrlo jednostavno. Znači trgovina valutama prosto je, znači kupi jeftino i prodaj skupo i to je to. Znači, vrlo prosto i veoma jednostavno. Sljedeća stvar jeste kupovina i držanje same kriptovalute sa idejom da će ta kriptovaluta u nekom vremenskom periodu skočiti, porasti i da će to biti sve kako treba. Pa ovdje imamo jedan primjer. Na primjer, ukoliko biste kupili Bitcoin tamo negdje 2019. godine, danas bi otprilike dobili negdje količinu novca oko $10.000. To je jedan od klasičnih primjera kako bi se moglo zaraditi. Sljedeći način jeste staking. Staking je način zarade koji u principu je najsličniji klasičnoj štednji u banci gdje dobijate kamate. Pa ovdje imamo jedan primjer, na primjer šta se dešava sa $1.000 u roku od 12 mjeseci. Šta se dešava sa $1.000 u roku od 12 mjeseci, znači ovdje u klasičnoj banci, u online banci, ili ako imamo isti taj kriptodolar, znači postoje to su oni stablecoini o kojima sam govorio, dakle stablecoini postoje koji su vezani za valutu, klasičnu valutu, za euro, za dolar, za funtu ili za bilo koju drugu valutu. Znači, ukoliko bismo te iste dolare konvertovali u jednu valutu koja se zove USDC, u online banci kamata bi bila od 8 do 12% na 12 mjeseci i vidimo kolika bi tu bila zarada vezana za to. Kada govorimo uopšte o bilo kakvoj vrsti ulaganja, a posebno kada govorimo o kriptovalutama, mislim da ono što je presudno i ono što čini razliku od ljudi do ljudi jeste način razmišljanja. Znači, to je ono što napravi, kao i u ostalom i u životu. Mislim, sve što napravite u životu, to je napravite jednostavno zato što razmišljate na ovaj ili na onaj način. Pa siguran sam da većina vas je upoznata sa pojmom piramide društva. Za one koji se možda prvi put sreću sa ovim pojmom, evo ja ću samo kratko reći šta je to piramida društva i kako to izgleda. Znači, piramida društva je jedna prosto statistika, da kažem, koja važi za manje više sve zemlje. Razlika je samo u nekoliko procenata gore ili dole. Pa tako kažemo da 85% stanovništva neke zemlje jednostavno čini masa. 10% čini srednju klasu i 5% čini višu klasu. Koja je razlika između jednih, drugih i trećih? Osnovna fundamentalna razlika jeste u načinu razmišljanja. Način razmišljanja tera nas da mi sami pravimo nekakvu akciju koja kasnije donosi rezultate. I jednostavno kada govorimo o tome,
85% ljudi u bilo čemu ima određen način razmišljanja. Kada govorimo o kriptovalutama, moj prvi savjet je kada popričate sa ljudima iz svoje okoline, sa prijateljima, poznanicima, drugovima ili sa svim ljudima koje poznajete iz sebe, oko sebe, 8 ljudi što vam kaže da je idealan biznis i kako treba ulagati u financije i u kriptovalute, to prvo znači nemojte da radite. Znači to prvo nemojte da radite, to je zašto? Zato što 85% ljudi jesu masa. I masa se uglavnom bavi sa biznisom koji je već prošao. Znači koji je već onako odavno prošao. Slušajte uvek one ideje, onih jedno ili dvoje ljudi koji vam govori nekakve ideje. E sad, te ideje koje čujete od tih jedno ili dvoje ljudi, po samoj automatici stvari ne znači da su dobre. Znači, to da se razumemo. Znači, ne znači da su po automatici stvari dobre, ali to su ideje na koje treba da obratite pažnju. Jednostavno, na te ideje onda malo ih googlajte, proučavajte i jednostavno donesite sami zaključak za sebe. Kako to izgleda u svetu kriptovaluta? U svetu kriptovaluta to izgleda ovako. 85% ljudi danas u svetu kriptovaluta se bavi rudarenjem. Ko ima nekog prijatelja, poznanika koji je rudari? Evo, nek digne ruku. Oj, pogledajte oko sebe, molim vas, evo ovi koji sede u prvim redovima, pogledajte samo koliko je to ljudi oko vas. Dignite još malo ruke da vas vide ovi iz prvih redova. Znači, koji već imaju neke prijatelje, poznanike koji rudari. Znači, jednostavno, evo, to je to otprilike o čemu smo govorili. Znači, jednostavno, međutim, šta je problem sa rudarenjem danas? Problem sa rudarenjem danas jeste što ta količina novca koju uložite u opremu, struja i sve ostalo, jednostavno vam troškovi svega toga više ne pokrivaju samu zaradu. Referral programi su isto ono što će vam 85% ljudi reći. Znači, ja se uključim u nešto, preporučim i to tako dalje ide. I naravno, kupovina i zadržavanje valuta i to ljudi kako kupuju? Pa jednostavno kao na ruletu. U principu daj kao uzmem pa šta bude otprilike. Znači to nemojte da radite, posebno nemojte da kupujete ICO-e. Znači ljudi, 85% ljudi koji nema pojma o kriptovalutama, svi su čuli priču o tome kako jednog dana kad su kupili Bitcoin, danas bi bili multimilioneri. I oni kopaju, traže ove ICO-e, posebno njih traže da bi pronašli neki sledeći Bitcoin. Što može biti, ali ne mora da znači. Ja vam predlažem da možda razmotrite neke druge načine kako bi se moglo zaraditi u samom svijetu kriptovaluta. 10% ljudi u svijetu kriptovalutama će vam reći da trebate da se bavite stakingom ili da se bavite dividendama. Jednostavno. 5% ljudi će vam reći preporučiti staking i trading, znači kupovinu, prodaju i takve stvari vezano za to. Kako se organizovati? Ja vam predlažem da svoje investicije razdijelite na neki način. Ja se 20 kusur godina bavim sportom i meni je najlakše kroz ideju sporta da se izražavam. Bavio sam se borilačkim sportovima, nogomet nema nikakve veze sa sportom kojim sam se ja bavio. Međutim, jako je zgodan za primjer koji vam želim reći, zato što ima, tu 10 igrača i golmana 11, taman 10 kao 100% fenomenalno. Znači, kako se organizujete? Organizujte svoje, kako ljudi organizuju svoje investicije. 20% ljudi, 20% svojih investicija organizujte na način da rudarite, da se bavite referalima, buy and holding i tako dalje. Znači, ja znam da nakon ove konferencije većina vas način razmišljanja kako imate sad, tako ćete poneti i sa ovo. Neke male stvari ćete malo promijeniti. Ali ako već želite, znači da se bavite rudarenjem i takvim stvarima, nemojte sav novac ubacivati u sve to. Znači, jednostavno odvojite svega 20%. Nek vam to budu ovi gore, kako bi ih nazvali, napadači. Znači, jednostavno, pa šta bude, bude. Prosto zaigrajte se, tako dalje. 40% vaših investicija ili novca u sve to neka bude nešto drugo. U sredinu, znači, jednostavno u ovo, znači, ovde. A zadnjih 40% neka bude, znači, staking, odnosno trading na mjesečnim grafikonima. Vidjeli ste one sve neke grafikone, kako to sve ima na onim berzama i tako dalje. Ljudi koji se bave ozbiljnim investiranjem, njihovi grafikoni su ili weekly ili monthly, znači ili tjedni ili mjesečni su grafikoni u pitanju. Kako bi to izgledalo, na primjer, u nekih $100? Pa evo, na primjer, ovako, $20 uložite, znači, gore u ove napadače, što se kaže. Pa sad, ako se to poveća, super, za 50% odlično zaradili ste. A ako padne za 50%, ok, nije ni loše, s prostog razloga zato što imamo dalje. 40% vašeg novca ubacite, znači, u ovu sredinu. Pa otprilike šta bude oko svega toga.
a 40% ubacite u odbranu. Jedno pitanje za vas, ne morate meni dati odgovor, ali zapitajte se, jeste li znali da možete kupovati i digitalno zlato? I to digitalno zlato ne samo što ga možete kupiti, nego ga možete čak i oročiti. I čak možete na ime njega dobijati i nekakvu kamatu. Znači, fenomenalno. Primjer ovde koji sam naveo jeste primjer koji je za prošlu godinu. Ukoliko ste u prošloj godini, na primjer, umjesto klasičnog zlata, koje je, da kažemo, najsigurniji način investiranja i najsigurniji način zarade, 30% biste samo na razlici, na oscilaciji gore-dole zaradili, plus kamate 1-2%. Tako da ovo gore što vam se dešava, znači sa ovim, da li ste izgubili, to biste pokrili sa ovim ovde dole što je u odbrani. Znači ono što su napadači gore, to je krajnje jako, jako rizična stvar. Da li će dati gol ili neće dati gol, pa sad to možemo nagađati. A međutim, ako imate dobru odbranu i ako osmislite dobru strategiju, šta god se desilo gore, to dole će vam pokriti. Bitna napomena za sve ljude koji ulažu gore u ove stvari koje su rizične. Novac se izvlači u onom momentu kad ste u njemu. Ne kad ste u gubicima. Kad ste u gubicima, onda smišljate kako ćete da se vadite. Ali kad ste u plusu i kad ste u novcu, tad u tom momentu treba jednostavno da izvlačite sve to. Ajde polako da zaključujemo. Šta vam je najvažnije? Najvažnije od svega jeste svakako strategija. Kuda ću, šta ću, gde ću, u kom smjeru da se krećem i šta da radim. Nakon toga, ono što mi je bitno sledeće jeste upravljanje novcem. Znači, kako taj novac da usporedim? Ima razni načina kako možemo upravljati novcem. Ukoliko se odlučimo, na primjer, za najprostiju stvar, znači da uzmemo novčić, da ga bacamo ono pismo glava i da igramo u neke pare. Ako imate nekakvu strategiju kako upravljati tim novcem, uvijek ćete bolje u toj igri proći od nekoga ko nema apsolutno nikakvu strategiju. Tako da jednostavno moramo upravljati svojim novcem i kako, znači, sa njime. I naravno ono što je najvažnije jeste učenje. YouTube, knjige, seminari, ovakvi kao što su to i tako to je najvažniji način informacija. Znači jednostavno pratite ljude koji znaju informacije, koji znaju oko svega toga šta se kreće i kako se kreće. I ono što sam ja dobio dozvolu od Kristine i posebno hvala joj na tome jeste da vam sad već ovom prilikom mogu najaviti da mi spremamo uskoro jedan takav seminar na tu temu koji će se zvati Od straha do uspjeha u svijetu kriptovaluta. I to je seminar koji će se održati, sad još smo u pregovorima pa ne znamo tačno kad će biti, u kom vremenskom periodu, međutim bit će vrlo brzo i bit će uskoro. Šta ćemo moći da naučimo na tom seminaru? Na tom seminaru koji će biti posvećen samo kriptovalutama i investiranju kako, šta i gde, moći ćete naučiti neke fenomenalne stvari. Za početak moći ćete da naučite koja je to strategija koja je idealna za mene. Većina od vas ima nekakve svoje biznise već i tako dalje i svijet kriptovaluta samo gleda kao jednu dodatnu investiciju. Za vas će svakako biti jedna vrsta investicije. Za ljude koji žele možda sa tim da se bave kao full time biznisom, za njih će to biti možda neka druga strategija bitna ili druga strategija važna. Ono što ćemo dalje naučiti jeste kako upravljati novcem. Postoji mali milion strategija kako se upravlja novcem na tržištu valuta uopšteno. Jako je mnogo, mi sad zbog kratkoće vremena nećemo proći, znači ni jednu od njih, međutim na seminaru ćemo moći detaljno da proučimo najvažnijih nekoliko strategija o tome kako čovjek može da upravlja sa novcem i kako se analizira tržište. Ne morate biti finansijski ekspert, ne morate biti stručnjak znači, za finansije i ekonomiju da biste uspješno sa tehničkom analizom investirali, to jest analizirali samo tržište. Na tom samom seminaru ono što je bitno, dobit ćete i alate sa kojima možete analizirati tržište i ono što je dovoljno je da prilikom analiziranja tržišta budete svega 50% u pravu. Znači ako ste 50% u pravu imat ćete zaista fenomenalne zarade vezane iz svijeta kriptovaluta. Kako zarađivati? Koja je jedina kuća, jedina firma koja uvijek zarađuje? Znači, kako god okrene, znači, na koju god stranu okrene, svi znamo, uvijek zarađuje kazino, tu nema greške. Znači, bilo kriza, bilo fenomenalno, uvijek kazino zarađuje. I na tom seminaru imat ćete mogućnost da naučite kako zarađivati u svijetu kriptovaluta, u trgovini valutama, kao kazino 24/7, što se kaže. Ono što je najvažnije za svaku osobu, mislim da je najvažnije da izgradi svoje investicije i svemu tome kako i šta, na koji način znači napraviti svoje investicije tako da kroz njih ne može apsolutno ništa da prođe. Ja sam vam pokazao jedan mali primjer samo
terenu, onako koristići se analogijom nogometa. Znači, ukoliko rasporedimo svoje pravilno rasporedimo svoje financije i svoj novac, znači šta god se dešavalo, da se dešavalo, jednostavno mi ćemo zarađivati. Za sve te informacije oko ovog seminara i oko svega ćete pitati Paulu, ona će vam tačno dati informacije kako, šta, kud, gde, tako da jedan veliki aplauz za Paulu, molim vas. A ja ću vas sad zamoliti da postavite kratko i konkretno pitanje vezano za ovo što smo sada uspjeli da pretrčimo. Ja ću vam truditi se da kratko odgovorim što je moguće brže. Hvala lijepa Gorane prije svega. U biti ja bih pitala, to je vanjsko pitanje, na WhatsApp sam dobila poruku jer sam rekla da imate predavanje. Ja mislim da smo mi većina laika tu što se tiče kriptovaluta, da se neko ne bi uvrijedio, neko zna više manje. Ali isto tako sam primijetila iz vlastitih primjera bliskih ljudi koji su ulagali u kriptovalute na lažnim platformama. To je tipa Minecoin. Kako u biti, stvarno je vrlo teško kad su mi pokazivali primjer prepoznat da je to lažna platforma, da je to u biti gubitak novaca i kako se zaštititi od toga, na kojim putem te kriptovalute trgovati, a da to nije stvarno prevara i mislim da se malo priča o tome i u medijima i na seminarima da postoji takve stvari gdje su stvarno prevare i gdje znam primjer ljudi gdje su stvarno puno novaca uložili i puno novaca izgubili. Evo ga. Vrlo jednostavno. Prvi filter koji vam treba biti od toga gdje treba ulagati, gdje ne treba ulagati, jeste da poslušate šta pričaju prijatelji oko vas. Ako vam 8 od 9 prijatelja kaže da je to super stvar za vas, odmah znate da to ne valja za vas. Znači, to je prvi filter kako znate, znači da nešto ne valja. Iz prostog razloga, zato što masa uvijek ide tamo gdje je već posao prošao ili gdje su zarade jako minimalne. Nakon toga, ono što vam ostane kao jedna ili kao dve ideje, dobro, te ideje znači treba ispitivati. Najlakši način jeste Google, prosto vidite gdje je firma, šta je firma i koja je to vrijednost koja se nudi iza svega toga. Kakav to problem nama rešava ova ili ona kriptovaluta? Što veći problem rešava, vrijednost je veća, samim tim je manja verovatnoća, znači da će nešto propustiti ili da neće biti. Ako vidimo da se nikakav problem ne rešava, baš sam danas razgovarao sa jednim mladim čovjekom, gdje je Filip? Jedan aplauz za Filipa. Molim vas, evo ga dole, sakrio se malo. I nešto smo razgovarali o jednoj firmi i on je bio uključen u firmu koja jednostavno u suštini nije rešavala ljudima nikakav problem. I napravili su bukvalno biznis na svemu tome, gdje su samo ono bilo prodaje, kupi i tako dalje. I kroz vreme i on njegovo iskustvo kaže to je jednostavno propalo i prošlo. Znači, druga stvar koju gledate jeste kakvu vrednost to nudi. Ako nudi veliku vrednost, znate da je velika verovatnoća da će to opstati. I treća bitna stvar jeste morate svoje financije rasporediti na način kao što sam vam predložio putem nogometa. Kako to, znači jednostavno, tako da vam je potpuno nebitno da li će to u što ste uložili propasti ili neće. Znači to je oni napadači, to o čemu govorite. Znači onih 20% svog novca investirajte u to. Pa ako prođe super, ako ne prođe nikom ništa, zato što imate ono dole sredinu i odbranu u fudbalu koji jednostavno vas pokriva. Ja sam uspio da vam odgovorim, barem malo. Ok, hvala. Dođite na seminar, pitajte Paulu i tamo ćemo vam pokazati kako da je potpuno nebitno. Znači, da li kada uložite količinu novca, da li će to uspjeti ili neće uspjeti. Znači, jednostavno, zahvaljujući samoj matematici brojeva. Ali sad nemamo vremena da vam baš to detaljno objašnjam. Pitajte Paulu i dođite na seminar. Hvala. Zanima me koliko ste do sada investirali u kripto i koliki ste povrat ostvarili, evo možemo samo u ovoj godini. I kada biste imali 10.000 eura, kako bi izgledao vaš spread na trenutačnom kripto tržištu? Hvala na konkretnom pitanju. Jedan aplauz, može?
Ovako, ja u svijetu kriptovaluta zarađujem, sad ću vam reći ovako, na mjesečnom nivou, na nedeljnom nivou meni je ciljna ideja da zaradim od 5 do 7%. To je negdje moj otprilike. Međutim, način kako trgujem je podijeljen na nekoliko načina i to je samo onako nešto što zvuči ovako krajnje seksi kad kažem ljudima. Jer ljudi sad odmah cure računaju 5% puta 4 nedelje, 20 mjesečno puta 12 dana i tako dalje. Ja od ovog posla živim. Ja sam uspio odgovoriti. Eto. Znači, to je prosto ono kako ja živim i kako funkcionišem. Imamo još pitanja? Možda ima pitanja, ali nema vremena. Nema vremena, ok, završili smo. Okay. Pa, pitajte Paolu, pa dođite na seminar. Jeste, upravo to. Mislim, hvala lijepa. Hvala svima. Čak hvala i nama koji baš ne razumijemo te brojke, ovo je bilo prilično informativno. Međutim, možda još